ge re bolela so ba ne le bo mmatswa le ka gare ga lapa le boragadi ba nna ba spetse ba tutuletse magweng ba palla go tla gae ntwa mo re bola ya Moruta a re tsamaye di marriage counseling a re ko re like tumelo ya rena e fele o kare mo lefelo la mo ba masoganeng a go goga diokobatši o kry go tletse baswa ba bantši ene sa go kusha bohloko matšatšing a bolekgone go tletse basadi kore bale o tlo tepotšiša gore ga botse go tlo riegala eng mo ba teneeletše ka ditagi basadi ya ba teneeletše ka ditagi so ke problem ya gore motho o ba le mathata and then ba mo romela ka lengelo ile thokolosi la mo fa tsela e ronga e bona ile tsela e right ga ngwana wa lekgarebe a te re ko montši wa gore re swanetse re dile ka taba ya bana ba ba leng mo tsileng ya mola tsileng ke ne go te phanako ke mo tsileng ke bolelele bana ba di rutegi di mola tsileng di rutegi di advocate tša ka moso di professor tša ka moso di mola tsileng motswadi o dutse ka gae o ra go berekega ngwana ka sala sepela te phanaga ba mmerekile ngwano so ka lentšo fela o ka se mokgone o nyaka taelo ngwana o ra bakwe ene a nyaka go felela pelo ene o swantse o mo ise go motho a kwešišang gore ngwano gore a loke o nyaka eng so that's why ke re metse e mentši e tletše ka dindomba mote di bereke dindomba tše ge ndomba e sa bereke o le ngaka e ya ngakeng ye nngwe o ye go nyako tseba gore why ene ke fela ke bolela ntongwe ke re Moruta ge ngwana a le thosong o swanetse a focuse thosong ya gage a tlogele go ria dilo tše a seng a ditlela a ithute ka maatla ene ge ngaka e le gore e gana go Moruta a mo report ke tle ngakeng ngaka e nruti gape ge ke tšiša ngwana ngakeng ke mo tšišetša re a tla kry-e thuto nna ge ke le gae ke ile mmerekong ke le motswadi ke ile go bereka ke expecta gore ngwana ka mo a leng gona santse a ba ithuta se sengwe ka lebaka la re Moruta ke motho go tlo fitla tšatši le lengwe la gore modimo wa nkgopolantšee nna setulo se se tlo dula ke maga no batho ba bantši ba diputšhalelo tše ntšhi ba re go thwasa youth too much why santse go thwasa bana ba bannyane go tlo thwasa bana ba bannyane ka lebaka la gore bongaka bo nyaka motho a sane maatla go ya ke tlo go botša ka nna ka mokgwa ke bereka nka no re ke thoma furugu ke tšhaiša ka two a gona mogala boa ka o kgonang mmereko bonyaka o sane maatla ene nna Moruta ke tlo bereka bongaka e go fitlhile nako ya gore ke 55 years ke a retire ke šutelela batho ba bangwe ke nako ya ka go khutša because no wa ke khutše ke berekela go thuša batho ke tipoditše gore ge ke ya go khutša mo ke swantse ke khutše go na le sepetlele ke santse ke khutše mangaka re kwana ke santse re khutše e le gore mangaka ge molwetši a tsena mo systeming a re ke a bajwa ke nyaka ngaka Jan First a tsebe gore o ya go ngaka ngaka mang re santse re tsebe gore o specialize ka eng wa ikušiša bjale maloba ka ge o bontšhitše gore o swere motho wa tokolosi swere motho wa tokološi o nyaka tokološi ya go bolela o nyaka tokološi ya go nyanya motho matswele o nyaka tokološi ya go tsena ka gare ga digwara le ge mogala ba le gona o nyaka tokološi ya go sepela ka gare ga motse mmereko wa gage specialize ka tokološi ke ne bana ba ileng gore mmereko wa bona ba specialize ka batho ba ileng gore ke ba lefofonyana ke ne bana ba specialize ka bolwetši ba gowa ke ne bana ba specialize ga o tsena kua gae di tloga ke a go botšiša gore modimo wa gago mo o re rieng modimo wa gago ba alafang go bohlokwa gore ge ngwana a thwasa a tsebe gore papa mogolo wa ge wa mo fileng dilo tše o ba bereka kang ge e le gore bo o bereka ka dihlogwana maseeng o ya go dithuta ka masea re shota dingaka tša setšo tše di berekang ka masea problem ya rena re baka go ria ntwe teng Moruta ene go bakeng go ria ntwe teng go a re diba so ke mo ke gapeletšang ka maatla gore dingaka re a rata re rate le baruti ba ba alafang re a rata re rate re swanetše re bereke go teng ene re swantše re bušwe ka molao o mo teng ene re swanetše re gate ka mošito o mo teng se se šalang balwetši ba tla go rena ka moka ene se ba se nyakang a ba nyaka politiki ba nyaka pholo a ba nyaka gore mang o reng so nna ke nyaka go ba ngaka ya go kwana le mangaka ke duma tšatši le leng gona mo Jan First re gahlane le mangaka a Jan First
re tla re like for workshop mo ile gore Moremi o tseba se ngaka mamang a tla re ka ria sa gore ngaka mamang a tla re ka ria sa gore ke busy ka system e ile gore ke a idira e tlo ga tlantša tsona ngaka tše ka mokana ga tsona re tlo ga tlana ra re no mamang o specialize ka ngaka Moremi o phekola ka meropa alright date ye ke tlabe ke se gona mo gong ke tlabe ke nyadiša ngwanaka ngaka mamang wa bina molwetši yaka ke go gatlantšha le ngaka mamang nto le itletše mo ga ngaka mamang le ya go idira ngaka mamang wa le thuša le a fola what's prof go tsebana le ene ke motlotlo nnete gona taba e nna re kwa re thabela ebile re leboga ka gore re kgona go ka ithuta tše dintšhi go tšwa go ene a se ba ba kae batho ba ile gore ba kgona go ka dira seo se dirang le wena ga se wena ke ba ba go rumileng godimo ga mmereko re a ba reta re a ba leboga prof no go leboga nna kudu ntate Morota se segolo kore se ke se nyakang kore nna ke e nyakang kore batho ba fole ye ke e nyakang ke gore ke rata go lemoša batho gore ge o sepela o phetha ditaelo o sa lokele e ya go motho wa go phethelang o mmotse gore mona go loke a se phošo gore go tlile go nna o le moroka o phethile dilo tša gago di sa loke and then o tle go nna gore moroka go loke ga ke rogana no ge o tlile go nna ke tseba re ko go lekile ka phonyoka e padile ke lata phara gobe wele ke berekiša yone wa ikwešiša ke tlo baka go kgona go le gore ba re ke tlo riang and ge ke palelwa ke tlo bitša mangaka ke bereka lona kore se batho ba swanetše ba se tsebe ka magaeng batswadi ba rena ke gore mangaka a setšo a swanetše gore a kwane ene le balwetši ba re thuše ka gore ge ba fitlha mo mangakeng ba seke ba bolela mangaka mangwe gampe ge e le gore maybe ngaka ye go sware gabotse molato mmotse gore ngaka ke kgopela gore nko o bereke soliso o bereka soliso a gore ke bolela ntongwe ka mehla ntate Morota kere ge o ka bona ngaka ya gago e le lefelong la boithabišo ene le wena fihla mola morake a se ka go botša gore badimo ba re kenwe ge badimo ba nyaka boala a borie ka ga ya boiše kua badimo ba robetšile e se fitlha re le metsotso re le wairi ya bolesome prof e santše a barake bona go njo le Morota o lefelong la boithabišo ba go founela ba re ngwana o wa batho o ne ngaka gago mo o nwa le yena kana nka motšea ka re gape ke kgakgetšwe wa mmona re wa pallwa o santse o thomo o nyakana le ngakeng mo bošego bwana ene motho a tsebang mathata a lapa la gago šomo so go le molwetši o bona o ne le ngaka gago lefelong la boithabišo morake o ne moruti ya gago lefelong la boithabišo morake motse gore monna gešiwa bona mo bale mo wena o nyakege cause ntlo e tlo lokišang dilo Morota ke nnete and then ge e le re tlo tšhabana le nnete setšhaba se santše se tekemišetše gore ba sa tlo sepela le nage ka moka mara go sene pholo ka lebaka la gore pholo e tsamaya le nnete ke se ke reng Modimo o šeile mo batho ba swanetše ba llele gona and then batho a ba llele plekeng e right Moremi ke ya lla ke ne bothata ba ka ke 1 2 3 4 nna ke tswa go ithuta ka dihlare tša setšo and then go ne le ba ileng gore ba tswa go ithuta ka dihlare tša metsi and then ke ya leka ka mokgwa nna nka kgonang ka mokgwa ke tsebang because nna ke bereka ka batho then ge ke bona gore mo ke a pallwa go le mo nna ke tsebang gore ke referela kae so mangaka a gabo rena a setšo re swanetše re be le di-workshop go ne mangaka e leng gore gone jwale ntate Morota ba ka magaeng a ba ngwale le sick note a ba tsebe le gore ngwadiwa jwang re ne le mangaka e leng gore a ba tsebe le go ngwala memorandum gore ga molwetši e le gore maybe wa go tshwenya santse o ngwale memorandum santse o ngwale jwang o refera patient dilo tša go swana le tšeo batho ba swanetše gore ba di tsebe ntwa ke e kgopelang go mangaka borena setšo ke e boletše last kare ge o le ngaka o bona go sa berekege tlogela go duma mebereko wa batho ba bantši ya peke o ye sekgweng o dire sehlare sa go fodiša o mphounele gore moroka ke ne sehlare sa stroke re se rekiše batho ba fole stroke and then mmereko wa gagwe e be taba ya gore o rekiša dihlare o khutša go tšea mebereko wa batho ba bangwe ge ngaka e bereka mmereko wa gage batho ba ba berekang mo dishopong ba ba berekang mo di-companying and then bana ba le ba borena ba tswang sekolong go bulega di-space and then o mollo mongwe o thoma go bereka mo a swanetše a bereke gona Morota kana gabotse wena ko wena mang gabotse no mo
manno ga botse o ntire gore ke tle ke fetse ke butse gore ga botse wena ko wena mang ga botse o tletse ka moya o montši wa go thušana ya nna mogontse morota ke rata go bereka mmereko ntle le competition ya ke rata go bereka mmereko ntle le gore ke gege ye motho mongwe ke nyaka go bereka mmereko ka lerato ke nyaka go bereka mmereko ka kwano kore se ke ileng ka tepotsa ke ile ka tepotsa gore mo lefaseng a ke nyake go lwa le motho a ka tela mogolwa ntšhule a o lebelelela mathomo mo la gore motho a dire setlhare a mpija nrekišetse sona kore o tsore ke eng ke yona yo iriang gore ke feletse kere gane wena ga botse ko wena mang batho ba go letile ka mola baentšhiba ba go letile batho le kae batswadi a ke dire jwalo le kae batswadi rona ya re tlo kgopela letlhaboše lentšuga a kere mama okay re tsebe gore mama ke mang o tswa kae gae mama re tsebe gore re ka mo thuša jwang ora nna leina la ka ke nna Olka wa ga Ramontša ke tswa ga Maphopha ke hoditše difoune tša ntate Moremi mo founung ga ba ntše ba di bitša Maloba ntate Morota be ke tša go feta then ka di tšea Maloba then ka mo founela ka kgopela thušo mo go yena gore ke kgopela gore a nthuše ke na le problem ya maoto le matsogo maoto a ka baba le matsogo a ka baba maoto a dira eng mama maoto a tlo thomo baba e bile ka 2022 o ka re ka November be ke tswa mo dirong sa moe then a ke le mo dirong ka no kwa ke se ga botse kana ka spela ka ya gae ke spela ke ya gae ke tla motseleng ke no kwa ke go fisha ke spela le motho le ngwana ko ngonyana ke ya gae mo dulang then re ke tsena gae mokgalebo ba se gona be ile ke moshedi gona ka kwa mo dirong ga ke tsena gae ke kwa ke go fisha be ke raka ngwane ke ra ya bapale ke motse ke re ke ya khutša ke ya khutša ke founela ta gona ke marela ke ra ba fo bua gae mmele wa ka o ka ra ke te kwa ga botse then a bua re gore nke motse ke re mmele ko fo fisha ke tsore na molato ona ke anthebile go tseneng ga maoto a tlo thoma go mpa maoto a tlo thoma baba e be go baba maoto bja sa baba le ka moka le hone be go kana baba le tolela ka mo right then ga ke bula fase ke na maoto ke a palantsha ka something ka mo fase ka mswana ke spela ka ona la shifta go baba lela ka mo left le ka mo la gomolela kumkana ke dula fase ke jalo ke a re ka ona mogotsa tšile lengwe kumkana ke robala le lengwa le baba le lengwa le a gomola le lengwa le baba le lengwa le a gomola go fihlela mo ile gore bolwetse bo tlo jula ka leotong le le one le tolela ka la ruruga ba le legolo le la ka mo left ge le ruruga e ba le legolo kumka ka tswa ka ya somewhere ge ke fihla mo ba mpotsa gore ke tshwenya ke leina ke sentse ko bona motho ba nraitse go yena and then ka ya ge ke fihla mo ke tšo bona mogekole o tolebe le lekoto la thomola la fokotšega mara ka mogare la šala le sana le bohloko ka mogare kumkana tolle le fokotšegile bjale o tole le bogole baba a le sa baba go baba le lengwa la ka mo left le baba ko ilaneng kumkana a ke dutse ka ona fo tlala like nka dula sona ko telele a tlala a ruruga if ke kgono ema kumkana ke sa kgono ema ke sa kgono spela then la matsoga le la left le le a bereka mara mo a le bereke le la right le mo joining la gana mo a le bereka a le em straight le mo le menwane kumka e gana o swala mama mara o hlabišitšwe o dula kae go njwale re bula steneng sa rena alright moleko wa maoto o gona mo go wena ene ke nyaka gore pele re tla go tsena ditabeng nna le wena nke re tswele pele ka se sengwe o dutse koloing ya go phušiwa o dutse jwang mo okay ga ke ntse ke phetha ditaelo go fihlela mo e leng gore mogale bua le wampotse gore o ka re ke kgale re phetha ditaelo re ya taelong tša go fapana dingakeng bokae jwaneng a o fole go kaone re no ya sepetlele
re check o tulo rena ga botse ka mogare a la robega na ke ge re tloga o kara March April ngwago ke ge re tloga re ya mowe sepetlele a re fihla ba check o tulo kwa sepetlele ba ra wa lotula la robega rena re bonang ka re o tshwenya ke bolwetse jwa marapo jwale then ba re ntore ka go thuša go ka yona re ka go fa setulwana sa go thathela gore at least a o le ka molapeng o kgone o tswa o fela o ya ntle o boa o tswa o ya ntle ke se rena re ka go thuša go ka sona le gore o fela o itla o tlo tšea dipilisi gongwe o bona gore o kgone o bona gore na mohlomong o ka se be kaone na gore jwa okay ke kwele o ra wa hlaba le motseng wa lena morena moleko wa maoto o tšere o e tswa modiro ne o ne bothata mama o ne bothata bo bogolo kudu nto e go dirang so ke sedimo okay nto e go dirang so ke sedimo koloi ya wa swanela go e dula ge e be lehletla o nyaka thušo a senke ba go botša ka sona bona ba bang ba bolela ba re ke badimo bjale ba bang ba re moleko ke sa kwešiša gabotse e re ke go botse moleko wa maoto ge ba o dira o lebelele batho ba bantšhi ba maoto a bona a hlaba a fiša nako ngwe a nyake dikobo maoto a bona a opa nako ngwe maoto a tlala moleko wa maoto ge ba o dira ba go pšhatlela lebotlelo le le nneng le dinalete le magare le dihlare tša bona tša gore o tlo feleletse o golofala o etla go dula koloi ya go swana le ene maoto ge o gatile moleko o sepela mmele o ka mokana ga ona go swana le go ngwela o bona mmele a se wa gago o a fela ganyane o a fela so maoto a go khoseditše malwetse ya mantši o nkwešiša so mara bothata bo gona ba sedimo mo go wena that's why ba go boditše ba re tsa mo phasa serapeng sa kokwago mo a o theeletseng gona then ka morago go phasa lotolela la photlela and then bo santse o boele gore ke tswa go phasa ke nyaka go kwa gore bole ka ge ke phasitše koko gore o sa belaela eng gobane ke tswa go phasa gore o ruga go fokotšegile mara ke sa tswela pele maoto a sa opa-opela ka gare wa nkwešiša ke a goka gonjale o gagago ke nto botse gore motho a bela ga gage nto ke nyakang go go botša yona ke gore bothata bo bogolo bo tswa ka lapeng la geno mama o nkwešiša ke a kwa bothata bo bogolo bo tswa ka gare ga lapa la geno go o šala o e tswa ka lebelo ka gae o e ya steneng o ntšhitše keng a gone ke eno o tswa gabotse mogalaje o ne o tsoma stene ko mokana a ya ga mowe ke fole o tswa gona go sena bothata le ya kwana le ba geno ba kae gone jwale ba gona ka ba mogola ko ga gabuti ya go gagage ka kwa lapeng go šetse mošimana ge šoma felelo le monyanana ke marabo a kgone o bolela gabotse seemong seo le mo go sona ka gore le ya kwana o emaema le bona goba o ne o emaema le mogala boa modimo wa nnoši a ba le gona before gone bjale gona o ka re ba lapeng o ka se lapiše ke ngwana geno o ka se lapiše ke ngwana geno kgose mogala bo mathata a leng mo go wena o tlo emaema le wena mara mang a ka se ya kgone gobane meleko e bontšha e le gore e meng ya yona o riilwe e le ge ba kweša ba geno bohloko ka wena o nkwešiša gabotse mama Tobe. o riilwe so e le ge ba kweša ba bang ba geno bohloko ka wena lebaka la gore o dule mo ke gore o a tšhabe o šale o nonnoši ka lebaka la gore ke monna wa go ba le nnete le pelo o dutse o thegile mosadi wa gage mara mosadi wa mothegang probleme ko raa ba monyala ene ba gabo ba ba santseng ba mothege ba emetše kua thoko a ke go botšiša gape le ya kwana ka gae mama ke tseba re kwana profa ke tsebe mohlomong tata mogolo taba gore o ya maemo o nnoši go thuša mosadi o go swara jwang batamela lekopelano le ba re taba ya gore le emaema le te le thuša mmago lena e le go mohumadi ya lena e le swara jwang yona e ntshwara gabotse wena o bonang ka gare ga family e pa ba kwana bona ora gore ba lapile before be re ya ka moka re ya mo re le mo le mo ke eng se sa go dira gore motlhomo le feletše le sa tlhole sa sepela le bona
a ke re ba bona ka re a gona tswela pele re kgona go spela a gona changes wene ke eng se se sa go lapišeng se bona se ba lapišang a ke re bona ba lapile o nagana gore ba kana ba lapišitše ke go se bone diphetogo wene le wene mo moyeng wa go fihla moya go lapa gore go fihlang le nna ga ke change ke re re bereka ka tša spedi le tša profit ka ke ile ka mo sekgoeng re sa lebeletse ka mo gore re iriwa ka mo go tša sekgowa wa tseba pa ke tlo go botsang tong wena o ne nako ka o dula le mmeo le thomeneng 2013 e re botsa ka mengwaga 11 years prof o thomile o hlakahlakana neng mama 2022 wa be wa dula mo godimo ga wheelchair ka April tate mogolo mme santse re o nyakana le moleko o gatileng re o lekolle re ka se alafe molwetši godimo ga moleko o gatileng o hlakahlakane tseleng go ra gore mo tseleng go ne nto ba mo rileng yona o ile ga ya ko modirong kwa ba le ba ba mmonang ba mothiang ba tsebang gore o tlo bua ka tsele ga a fetša go gata moo a hlakahlakana ene ba bomme santse ba go nyaka pheko tša ga bo papa go bona ka lebaka la gore nto e moriantsho ke bothata bo boleng ga bo papage go ntse leng ka go botšiša gore ga ga bomme ka re ba kwana ke eng e lokang ke eng se se kgatlang ka gare ga lapa